agriculture no na senin pejamo no eye wo hamo abupen no enan na chipo enum 4.5% won fimpim yenu ani aduonu ba akum no yesa timi asori a ekọ nanim anti no waka kire obia sa wonka na komanto ne yam Ghana ekombra ne de yentimi enya bi e wo hasenom sede sitie bia no aduane bebuso amo my Ghana addition so ne yamfrumpo mu ahyema ama ye ne atimi age Dr. Afriye Akoto Ensembini statistics am there mamu say the way agriculture no ekosro no enkophobia ye o madwene say enye wo mo de say obia behu say ampa akufo ado aban eba kwayo mu a yabo ye homodin nti da bia wo mo ti radio so na ye beye aduane ho beye dino na buani board no so o maka benfie na ni o mo sha say maybe we shall make kakra bi no mo kan from March go see June July no a pesia kwafo enya adwuma no na esa aduane bo koso na mo no damu ye bo no donko bi na aduane bo adin na aduane ni ho na se na ka chi obi ase aduane ne de ho uko ba bia kwafo wa ubenya aduane na ebu ho mu nye nipa kwa na ya beto na emom ne bo na ayedin kosi efi se petrol ebo kosoro niema akuafo de adwuma no nso ne bo kosoro enam de asisi o amama nso ne ade ntino munya abutre dabi wono mo ka bibia dabi propaganda na omoye but dey enim if you say Ministry of Agriculture there were thousands of workers omonam dwomu quality food prices omonam fomu hwe aduane a ebeba ne de ni ho ne adade nyina nti eba ne be ka chem se na ti a enye se aboy esire mu ne yeka ye gina bibiso ye workers officials no information om de ba de bia information free all omemu nyina e de buy ho ama nipa omo statisticians omo hwe analyze and the information no bre yen me as a minister ama me hunu se de sikro na se common pass e ba mintimi enhwe Ghana fo anim nka se ekombia ma ene nam Yakopon kwa obepai me Abusiafo panyin ya yeti na no de semi wono ena yesuofo wo memu ayage culture ne enua ne ho nsem nyina no eda na bem Dr. Owusu Afriye Akoto na ne nyina mu no ena no woto aso ekire se na so yenom eyade a wonom so ebo homode papapa se de aban na nya ne mugidie wone na pamfo ede se adwuma na hye wonom sanom abribia wonom hwe se aduane ho bambo ho nsam so no ebetimi atotoye e wo mem no nti no eginasie ne tehye bia wonom so de ato akwem no opanyin no eda na di sei uko northern region ubas savannah area ho nyina ne ba be si adwira amanfo a womode tracks akese free Mali as far as Mali Niger Burkina Faso Nigeria omaba Ghana ye be fa aduane ade akọ ese aduane ne bi ne anko be free ne manso akaka ba se obefa bi akọ omba nso omunya bi dikọ na no na yenkrofo no bebre aye omo yam enye mo anu sa aduane de enye bi di na so emo enso omo nya aduane bi ni omo ebo a ye de ma aduane ye de ma mo ano eno so akosro ntino omo sira sa ban yenhwe ne yenyai yen stop omo be fa aduane kro na pass ye tie omo ama they say there's a ban on export of food from Ghana to neighboring countries. Edia ushishemra obibebuso. Nti enim se ebidomu aso dintino. Omo anajoni afa chie no omo yes adwuma no. Ya take task force kesia. Ebe hwese sesia ye no bae no eba no harvest no ba no. Ye mfa bi nkwa bonten na nyina betra Ghana if say Ghana taxpayer isika na ya gi a dey subsidy ama fertilizer ne the abai mu draw boni feno improve seed no e dey abai kwa for some mo mfanye nti o se Ghana hana o se nya ho fa so nye se omote omo ma so no mbefa eduane e dey akọ nti ban no de e wo so na
abusiafo doctor also every year akoto so for year yage kwacha won sensem so ne enua ne ho nsem so man moda no no hwehwe toto ne ma no wono ne de e na ekotie ye to so yabo ne de ro amoma ate se nansen anyinam kane ho sensem ye no akwaye eya asemsebe ho apaso ya je so obi atutu ne sira ne abasai ye di ho akoma kwapem se na no pempo no yama ne boni kwame redu watonkra edema yen se kumase monten so de ebesi anopa na ye kasa na isijifo wonom ebosha ya omuka se ne dai de ema ye nyina network ne beba mamafo nsa ka credit ni bi no ebesi anwumrei abusiafo enkra ya yensa eka kire se besi ne no enya de adodo na etimi enya credit ni bi e de akwakodi wonjuma na ye bisasa so isiji de abepote na esi wo ya enam so nte no amasa ne manema we nyina ekoso modern moben ena wonom ebo na ye pese ye kwa ahoma no so ne ani owura kwadwoche amoako woye IT expert wa ben ewo abefo kwan ye didi dwuma ya ECG fo nso no eno abia no mo so mo dandandan do mo ne emani ne abisa ne sa so e de be papote no hwa ekoso owura oti yenka ye mo adwo enanwumre ye rache Eje mo so na mo what is saying me ba cho nyame adom na nso yo ora wadaroma boa ye wa haselum mo line no enye kra o me pa cho fred oti yenka hello mo line no munye kra ye ra kwadwoche amoako ye IT expert wa ben ewo eye technology mu doc me pa cho oti yenka ye hwese ye sabetimi aka owura kwadwoche amoako IT expert na wahwa boa yen na waboa ye kwan paso saso ECG fo ne de ben na wohwa wono wonim de pote e wa abefo kwan so no e de pote no wohwa esie na wo haw no de ben ene ye betimi aboa amadache no ebi entimi sibiem ye rache wadaroma fede wotimi kan ye yeah me pacho me to nka na online ubisa question na me nhwe dan timi what the wadaroma my yen try share there's no harm in trying wadaroma yen try share bia na what's why wadaroma na mi bisa say ECG fo wonom hawo aba ma bia ka mamu ni nyina dodo no wo fi se de be na kofa we yaba hello Mr. Che yeah line no etutwasi ndu betimi aframe me different la mamfa Vodafone flash na frame yo any network na ntine ye hwe na ye hwe se yensa ebetimi aka na homa no timi atoato ye de badam se esu agugu ewie mu ayekusu nte no ni nyina eka ho bi na ye boy ho moden se yensa beka yewura kwadwoche amoako wono aben ewo IT mu information technology mo eno abi na ECG fo wonom nam so de etimi didi wo modwuma so wo hwa wade eye okode ni wadi akire de ben pote na asienti a ama we se nyina ekoso ye bekoso hu sa wo ha wo bi wo my Ghana mu ha se ya setena mu ana se ginasie ben ansusu ye ben na wo de ma ECG fo se be ya wode beka wo no madwen ho fisi ase nyansa wo no eni obaakofo etrim na ye hu se bia obetimi adom wasa kwa no so na Ghana fo nso ebinum ani atutu aka wonsem ehyew ya ekuma manfo entontom hinhinfo ade sa wunya so nya hoto enna no yenhwe se yensa betimi aka na ye rampa chafe wotemenka wadaroma ye dasena na mibisa se wodi wani ehwe ECG fo hawa abre wonu ma bia ka Ghana fo ade hye ya e de be pote na de aba na e de ba adwen na betimi de amoma dachi bi no ye hu biem medase mamen fanti ama Sompa atiefo me gidi yese the actual ECG fo no ya de are ho kakra na me gidi yese se yehwe o mind se Ghana ka ya bro se sadie we betimi atwe first of all o ma e wo mi se si anu yese ye call digitization in the broad sense no ye digitalization Sompa 93.1 at the end of the day no we be can see digitalized economy ye jo ye ja na hye ye kwa ye fa so ye and ye wo IT experts e wo kuma ha
there were a lot of IT professionals who come here. Sebase, yeah, Jumebia, Nancy, did you maybe a far bear for Kwaswa? Ye did you man in such a way, say, you be use to ye localize as personally, they were my yes, adian. But say, yes, adian, na abrebiano, ye coco top offshore. And I say abrebiano, ye shese, ye be my foreigners, and I develop software, dear my Sani ma way, a bit me esi. The air to any business. Hello? Good. The air to any business. Say, yesha ECG, F4, Edumedia, Omudi, any prepaid platform, Omu, Ede, Omu customers are to Toswa. Omode, Yatoswa. Say, see, I am no say. Omu Jumedia, Omudi, and Omu use Spanish software. A software developers are Omu develop software near Spanish, Spain, and Spain, Anna, Omu SMSC, a Hona prepared in database war, a Hona software developers no ewo, and is a software developer no. Se bibi etachoka krebia, ananse sa ebia adwumakona e ho no. Se mu adwuma yini bi free ho, eko ba bi kra na. When source code no, obetimi aye bibia manipulating anyhow. I do how be brebe ba ene and entity any be ayate. Aye nim se software no. Spanish for software. They just me enu. Ya Ghana nyini adum pempenso a. Se IT no aban na any koso na ne nyumakuo no. Wo fa IT fo no bebre do mugum. Na omunya nimdia emu do including experts bi aye from hackers. So hackers only hackers wo dwuma kuom a na ye betima hack your system but say wo hacker e wo dwuma kuom a ye ntimi hack your system because ono na wo ye hacker no abere bia no wo bo wo mu dwuma kuom no ho ban omma any intruder embem but okọ aban dwuma kuom no ma enipa okọ IT department nipa ki tuwa bi na omu ye IT for na so na dwuma kakraka across the country na omu ye dwuma nti so how be ba ebi anipa be mienu miensa nan ena ye IT experts wo the whole Ghana na omutimi resolve say nti ma sa challenges ne ba e ma omu class na say adwuma ni nya how e me do how pa bre Ghana fo nti yakoya nim no de mesere ne say ECG company anyini eso omu IT department no omu enlarge no omu fa IT professionals ni bebre including system administrators omu ye hackers na atimi aboa na me de afutu nso kwama Ghana by free say there were a lot of government agency. Your software say use ni nyina software. Yakoto to na bontia. Oma omkuta source code. You can source code by kwaya fast to develop software no. Computer engineer na say computer software developer no. E fast to develop software no back ender. Wo for ni hu. Sa course no eye obidia enti se bibi sika kra bia. Na nipa no watempa with the source code. Ebe ma software no yenya ohaw anase yen users ni ebenya ohaw me wo agencies ni bebre ministries ni bebre me pese mebobodin including passport office all application no software no kranso nsia watina bi eno so bibi sia eno so betimi de ohaw ba ye wo agencies ni bebre omo software omo database ensi krom ha last time ni mu ye interview na me ka tell mo say self re-registration app application ni ye UK ukọ software na application na ukọhwa developed by me interview ni we na di be na nansa na nan o ma change no aye offered by na developed by no offered by ni nyina anya de kode enti ase digitalization na Ghana ye kono ase ye nse da hu de ya goro bi na ase ye die o ye bibi sa ye se wunya wanka se develop o computer experts na o ma develop database ma o ma develop application ma o sa de na amamu na ye to koso to software fifra bontin dia sa problem we no e be to akoso experiences e be dum be na be ye worse grad than dia ehunu na ehunu yo yera maya na wase na yemfa wo ensi hase nom na mi bisa asamba kon kamera yefi Ghana for dodo na binom wie yi ebi fro ba Sompa hase nom no mo kire se ase aban no ene ECG fo no ye abuom kwasea wo kwan bi so fi se edubra bi na se ade no sa na se bibisa akrampo na
wo na message pepe na ba wo text me ayi for wo phone so na eduru said de omo so pe bi anasa aban ni pesika bia yempuntudwuma na wo oti wo mo so na wo ha wo no madwe wo kwan bi so na eduru bra bi so omo so hia kanea edi wo mo dwuma de anasa aban no wo twe ne na ase nyama wonom eti bibi wo mo ka asem bi cha ban pese de beto dwa bibi wo ho a ebiom betimi aye ya ebia entimi mo wo man na aban na wo so wo hwe bibi ye wo ho ana. Oh, say so share me submission me de my na ma kan sem na boni nyina tofa e de man with regards to aban no wona sudie e na yen o man ma no so ye we asudie na aban no tutu ni niam yi a with regards to technology a e betimi aboa e ba yen national security national cyber authority o nyina do mu hu awuram nanso no da bia ye tokoso kase aban ni hyehyɛ ye a wode ye digitalization e duru me bia na toche kakra. So oh yeah digitalization prepare we hwe se wan kasa obe develop manpower hwe ma me fa o man bi te se China nyem fa to ho China even social media gra use say me person we bobodin de agege gidin omo nyisu bi o man kasa wo omo de en woni mpefe se China for so do so o wiase hu hapa bibia ye technology ho no omo use omo de what you say enti de mesra ni say aban ni fitias ye nya saa ye akoya anim no aban ni benya ohaw ni kase na be ba yen timamufo no so me no mienu nyina e bi so say see ade we na ekoso no e pose security threat what you say e pose security threat enti e ade a ehu yie pa si anhwe yie ni otokoso to software fifra bonten source code ni database no any server ni sisi abonten a e bedroom le bi no how kase e na de bebre o my way mini aba yo yero amaya se na anwumre ene wadaje ne unchiremu a wode ama ye ne yetiefo yes that's it yero akwadwo chei amuako oye IT expert eba efididwuma mu abefo kwan so de se de esi dada ne amani emunim de ne nyina no aye se mo brodwo ntwa agu ne tirim ena wadane ebi achidi ama ECG wonom credit ho nsensem no ena wono so ne de wode ama ye ne yembeda na se papa ye abusuafo yento ensem no so emfa mamom na enne nuada no ena ye chief justice mechira wo mema tentene panyipa ya onu nyina ehye ne nsa wone emrani nim wonom adwumakuo ne nyina judicial service no wonom edi wonom afidi de toso aduosienum ye no ewo mem hasenum na adwumadie no ekoso enuada ewo cathedral church ye no ewo most holy trinity cathedral enkran na adwumadie na se no epanyimfo ya wonom nim de no ma ben ewo mremu nyina no edi wo mani monyam ekota ekire emadwumadie no ye nkoso ne nkunimdie ye chief justice ekwasi eni ye boa okohobi afa wo memmra nim ni panyin mechire attorney general ye Godfred Dame wono so ekire dwumadie na se ye nam so nte no wode na no di semekotu dwa na ne nsem ya wode eka ye no enyina ene se wo hwe omayimu a eyade ene se de awiasese kwo no abefo kwan ene obia efoso ede adi ne dwuma ya emma enkan kura komo na wonom so mra nim adwuma no so no wonom nya sa wo mo tena se na wonom atena ho ye pepa saa na se de eye keta hye bro ye kankam dream de ne fakadam ekoso wa brede pipa edi dwuma no wase wo baaye watoto niema ama niema nyina ekọ nanim ya digitization no wono so edi bi ewuramu ewo wonom adwuma no akire mu se ukọ supreme court krampo na aboa ama na ye kase no ewo dwumadie no nyina ekoso ewo basahare so ete se kane na obi asebedi ho be se mfie dunum na manso ye da so twene o se da bia ne enam se wonom afa be fo kwan so nte no sa na ema ni nyina no eni ho biem na yewura odame ede ne kasa ebe wieye no ena wo kire se nansen wo hwe eye covid-19 ya no so ba ye ya ebeje ne ema nyina bo so emanyema nyina bo asesa na wese ne bread kan ya wonum atimi anya kwam osom kase etesa no eye nimdefo ya wonum so so mradwumanim no wonum atimi ade afidi de etesa no ma ye osom kase ade ata akirente no nani agesa covid-19 no so no abayi ne modemmo ne mpanyimfo no de anite no wonum atimi abra na se amasabre wonum dwumadi etesa atimi akoso na yewura dame ne kasa ekwa wieye no ena panyipa bi ya wono so woto nsafre no so kasa ewo dwumadie na se retired bishop ya no edakofo dia diocese Anglican church na no most reverend Dr. Robert Gashon Alote Okai one so eden sem kakra emamranim fo ni say the expression of displeasure
at the spate of indisciplinary and non-professional acts among some of you, your colleagues, calls for proper comportment at all times. We appreciate your work and the pressures you have to contend with. One wonders sometimes, however, about the type of education and professional training those in question received, since comportment is not part of the assets they acquired. Such people are best described as uneducated literates or uneducated professionals. They have degrees, they have professional qualifications, all right, but they are not truly educated. Let not this be said of any of you, my friends. Avoid complacency in all you do. Complacency, which is defined as, I quote, a calm feeling of satisfaction with oneself, one's work, etc., is generally a derogatory term. It can be equated with having a bloated image of oneself. If entertained, it can cause great embarrassment. So please avoid it. Onhwe na mama pepepe ye kanea emo mudwumadie mo na etobre bia monkofo ni bi ya wonom so aye dwuma ho ntie no monka nche wonom na ontu omofo se be ya wonom so dwumadie no pepepe ya tentene ne be ya dwuma amagana fo nso ani aje omudwumadie ho panyin ya wode afutuo ema eye mranimfoe kane no wono na Kofodua Diocese Anglican Church eno no ono na etua ano Most Reverend Dr. Robert Alote Okan na wode afutue ema mranimfo no abusuafo wasoguso a wutie no nsia brem kasebo wa Sompa 93.1 Kumase Sompa 98.9 sunya no wono so orekodo ewo hom na yebuhwi ne de ani akyeremo ewo tepa akwasiase number 2 na enkraya efiri hoto ye danso na nye de ni nyina ne se eya brantie bi ababa wa bi a ono agent ye abaya nurse ya ono eye na kanchema ne mpena ne girlfriend enkra beto ye na so ekire se waku ne yire no ana se sa oba no ewo tepa akwasi ase na beto ho yenkwa homa no so ne ye ne wonimonyafo akapo Francis wono na ye assembly member ya wono ewo empotamo ho no ne betimi ama ya tentene e de afasa ensemi ho ye ra woti yenka ye mo adwe na nwumre ba so mpaka se so meje oso minuaba Mijidi ye sa pomo ye tapakwasi asefo nyina so ho ye nyango podo hu na aboye yo yakura ye se afem kakra wa hante hu bebo wo ho wo we de na wadaro mama ye nkyeremu ade ben ene si ye yo minuaba ma mempa akonya na mencha ti fo pa gibriti sumpa na nwure na yanka bi nchemu enra anopa me oha na menya akọ ai treta anyambra tem yesi mempesu aso ti ye ma polisi fo aso te ama polisi fo ba na Ghana mrachire in fact na asefem ko na esa ba na dan muja mu a enya asem ti ko fa tina di si wa hano no daro mama meni metiefo nkyeremu ye ababa wa no oni abrantie no na etsefa kwa na so mote dan kromu anase wote ne baabi na anadwe no okosra no de ebe na mutietie mu no esi ye ntie nam so ntema ne kun no mama na asibim no kwasem ne se oba no ne ko han dan no Sompa 93.1 ne kanchima no abaya na sini ne han dan na ya na ne mpana no wo mu anu aba ho na according to pure form so oba ho be 3 days ago Thursday no na o fa ajama oba na mo dan no single step content omo hye ho a obi a hye dan hu de ekoso ho but o hwa nsem mentimi ho asibi ne koso a ema ta oye ne ya fi na wadaroma utietie mu no se abrantie no wo hen aprosifo nsa kan no watimi ase bibi de akye won mama mo so maso atibi ana se ebusuafo na wo mo won potem ho no mudi adue mo no wo mo sa so mo hye self contain mo de aso mi gidi ye se e ba ne sa no mbeti bibi polisi nsa so ni mu se ye ka se de polisi nya no ba mo busu ye hu wi mu a mi gidi se yango pon ya aduma ye nsa be so ni mu because the CID was to peer for Jaya will be a woman by use with the intelligence of Ghana police. And Yama bet to me, Aku Yame and Sakan.
see, I'm no Casadia, I'm a police point and young camp. If you move to a course, I'm giving a binyan. Na abranti no no so afri tepa kwasi ase ho na anu achi no so ababa wa na nkasa no no so ye hwan boye nkyeremu kakra wadaroma Ka wo stand by bi o still top anti network ni nye yo wadaroma na mi bisasa abranti no ono so free tepa kwasi ase ho na ababa wa no so no ono so free ho bi ababa wa na ye hwan ya ka ne ho nsem kakra kire ye ababa wa no free tepa anu abehind dan wa kwasi ase na abema ne de sie ye enya hu ni ntipi ye de tie so ni nkanchima one no ho de ntetremu tie so one na ho ake kakra fine na se se no na mentinu ho ake kakra aba o muntem Sompa be man de wo mfiri ha eja ne kanchima na ho ha wo mu anu abetwa si no okọ ta no mo ya nti wo mfiri area ha ba bia ni juma ene na busuafo ni bi no wo betimi de ato ye nim kakra minim say yes wo ye carpenter ni a obodan so ai be man na carpenter na oba na ya tesa wo ye nurse ni oba no so ye nurse ni but afi na police force guso a eja omuguso ye omuhwe mu ne minim ni busu ni boy me anankata ni okura mi oba ndi mi ni pa ba be man de mi hulu kura mi hu no because mi ni no yo na mokwato se wada emoja musa no na ye sekan ana se etu obi no de bo na de be na mohwa no de ekunu sa no ba ton ka ba bi ma de be na mokwato sa ba ya no oda moja mohwa de be na be ma no odi kun no sekan ya na se etu o ana se ye de be ya network man to question yo abaya na de be na branch ya no odi kun no carpenter ni no de be na odi kun ababa wa no hello Sompa Eka. 93.1. online nangata very pain yo ma ye fa wonsi ane ye bisa se ebo no ode bo ni plan no ana wade sumye ayi wade se kan na twa no we de also wada mojam ti sumye de enya sa wade se kan na twa ya na sesen a sharp tool no di try okay but say yes kan na say nya singa police for na ntimi anko hwe ho oba no so fon e di free ho enti ye ni bibia sisi ya ye de beka ho asem yera kapo me na se ye ne wat yo maya na se ye ne yetiefo wo enhiremu a wo de ama yen hu Sompa 93.1. assembly member ya wo no e wotepa kwasi ase number 2 yera akapo Francis e na ababa wa ono ye nurse ni ne mpena be ma ya ono ye carpenter ni a wo ne twempena mu oden kwa wi akire no be ma no ekomoba no ya sabredi akwa ya rehoseme wo ekuro ni so enum amane bo e na ye de emamu yentu fanso akwade ebresiamu aya wotu ani se mojabum efa ye ni enchemu e wo enfinfin mantemo na eye ebusuafo e de ma ababa wa bia wa free ma ye fra no lenda obri ekufo dodo na efra ni sisi wanya enfinhia no aduonum enso 57 sabe ye kase no wonom se St Francis Hospital Xavier hospital na ewo ho no wonom emu bi koda baba wa na mu koda ho a ekwa wie eche no mo kire ho no wonom epe no ba bi anya de a wonom ehu na anko bi ahene ya wono wo asenua ya wono kro ya na eye ababa wei wono akasa ne ho kani no ya de a wono so ekyerem se asemu a esi no enya asem de na wati asia baby a enye ye eba ni sen na St Francis Xavier Hospital kasia ya wo rasin for so a won sani fa so wo pe etua ho no eye na hospital kasia se de obi amum ebeda ho a etimi ayira saa enu nti no mo kyese baby biara amum na koto no anase akwa akoduro no wono mo hye mo hyefo no anase hospital fo no se wono mo fam na nya saa pa dia so mbeti ase no enya dia ebesi da anko bia hene nana etua the first or the same say tuja ye dwuafo aka chense bibiesi na ye guso a ye tu ho anamo ye investigation na ni besi bia no ye beba mo aso ate ha because enna anajo after 9 ina nya ntie nti ye nya abrekra na ka no fe kra ye frɛ ebusuafo no sɛ nke ye kwa akohia ho na mo mo sɛ ye ntwɛn mu na mo ba nti ye ni ebusuafo no na ye nhyemu anope ye nti afa ni investigate nti bibia ni a ya mam 2 weeks because ye nim sɛ nyame bɔ na ye investigation is see before 2 weeks are fine but so my 2 weeks it's a human institution nipa ho adwuma enda for nti
bibia betumi si St. Francis eba hache na meka se human institution nti nipa de ye ho asem nka obi abepɛ sɛ we bi ensida banyesi Ankobia hene ya wono ewo asinnuanua na sabre ya yeka se de wosenka nrada wasam ne na wasibikata so madade abua etua na no nanka atone ne abesenom wabra ne ho kani Madam Linda obri ekufu wafri manka omope no omakope no krabia tena se ye na eye anom na chisa ya chese kwawi ache no na mum no ayra ewo St. Francis Xavier Hospital ye no wo asinfo so wode ensemetu dwa no wose wama eye mochre na anasa hospital no da pemienu anasa na watwe mienu na chese omo enkofa emum no emfa emrabusiafo ekwan wasade ekora kwawie wo aboboa no adwuma akonwa dodo akonwa ba akofo ntena so nte no yenkọ na obi nso so emra hasenom ena yede anwumre no nsia brem kasebo ya yeboaboa no ede besom wo Sompa 93.2 akoma se Sompa 98.9 yede ni nyina esie yewura asante yeboa Benedict wono ne semofo aseda kese enkonfama no news screen nyina so eye wonom afemu de akiola ene na pamfo ya wonom so MC ahono wonom so eye wo mafemu de ede boa yesunya ne ekua no ma anase ekua nyako abro no ma Rex o chaminimo ono so ne na pamfo ye do ma se papa pom nyina ka ho bi o ma fam de bia yeye ena kaseboy etimi ebeto amo e wo ma kron so na ena anwumre mo somfo ya me betena se de nsam ne beso mo no edi amede geso eye ohene yire ma me ekua yeboa esia me da ma se ma monitor ekronta ye ko amadwumadi aka no ato aso de ama mo Sompa 93.1 akoso atia ha na ubenya eketua papa